Manaya, manaya, lelangi. Hele toe fa ano apetinga. Manaya, manaya, lelangi. Hele toyai onifa tofa. Fa'alongo ile ai manaya. Ole tuanaya faya mapulea. Fai mai ona vai mananaya. Ona la savalia yepe oni auro. Manaya, manaya, lelangi. Hele toe fa ano apetinga. Manaya, manaya, lelangi. Patalo from Fafelo Yatu, the Manua of here that they tie out. While also a few money, but tell them by your hour. I took their white fantasy, the choice something up. Left your name, left your Yasutatia. What the Mata Yaraina Safin Wibao, Fabin Bello Yaida, by your eye. Or the Toyaso name. Ronatino Maliwi Luman for my name. But I love for them if I fail young to look to watch your mind, but tell me you're out in the time. In a yatato or white fatas, you don't know toy something. Leonatato, if you hear if I fail yet white look to man, you to Lama Falupe, or woe out of mind. Or left young day. They none of the way are even alone. Or warm out of the mile, all Bangafa, by your eye. Your mayor, tell them by your hour. So much. Take the name. Rantato, Amatra Tato Porcalami. Ya, Iloto, Wow, Masui, Maloto, Olofa Tulan. Or warm out of my mind. I left your money. I take none, Tono, Tangaguega. Loto, Ow, Mafolo, Loto, Ow, Masui. Ya, or I have no name. I say, you for your start of town. Waftayo mato tua, neneta yao mata wofi. Weta tai mayai de soifua mo mato wola. O leo mato poto fantasi Luis for de monta. Awale to saminga o mato tinane. Mafuta mailo ngala mo mato fagol mo. A mata mea la wofi o ngafai fo iso binga. Tu mau lo binga e fava. Ilo lang semua Yesus mato total mafafta itu as. Amen. Oleh itu indah ini, ya. Oleh ainga, oleh amu mai, ya, oasa family. Oleh mol.
Pastor mai fa mole o ilava wa. Ta pena mai o tu wolofa. O la manoa nei. Lava o iai pa Moimoi le taiao wa yo lunga le nganga o le li o Yehova awa wa fau ina o Yehova e tala i le tala le ye o tinga ina o ia awina mai a o fusi e loto mobobo tala i le sao tonga i le tawhianga ma le matuanga tala ina o e o fusia e tala i le tausanga i tali le leia mai ai e Yehova ma le aso e tomi ai masui o lo tātou kutua. E whamatala loto i e whano noa malama. A watu le fia i e whano noa i siona, ko ina atu ia ina tau, le mata mo fia e suia i le lefu lefu. O le uku o le ori e suia i le whano noa. O le ofu e whaia i vi inga e suia i le loto wha vai vai. E ingoa i la tau, o la au le abiotonu, o le whato anga Iova, e whai mona vi inga. O disi nei o fionga le atua, ai whai mai, le urutala o le nei ta uku, o le manuia o le malo le misia, o le manuia o le malo le mesia na malo ia o le a manuia ai no le nuku pua ngatia. No nu e ola i le whano noa o no pua ngao le angasala. Le so lea ua ta oto mai luma o le dei whapotonga na tino maliu
O le fionga ia seutatia. Wa lefa na fisanga I mapua ngā ma maftianga o tunga mau. O ti ngā o tino. Ma. La ngona hai le whano noa. Ai ala ta maa. O le sa mafuta maritinale. Ai alo ma whanau. La ngona o le whano noa, la ngona o le ti ngā o le lofa. A vava yatu ao. Se ngai le tinaba, pua ngā o le tunga mau mareoti. Le fionga le tua le wau tō whafoka mai, wau whaita wina. O le manui o le malo le misia, wha mawhana whana I eno ta whano noa. A vea le dei mta upu o le tusio I seia le wau whaita wina atu. Whai ma whawhiloa inga o le loto fia le tai au le dei, pa ia o ainga nanua, o wō ma au me mamai, pa olo ngawha. La fionga ne. Mātou te whatalofa ma whawhiloa I alo I atu ai. I le mamanu le a fia o le dei tai au. Lau sunga le tamā, ma le no whala. I le mawhai a mātou upu, se tō whai lau whaingaluenga te tofi a le atua. Ona sufi na langono le whanonoa, se vaga nā le atua. Latu o mori loto manganga. E wha mawhana whananga I tai au nei. Fia mai ale nganga o le atua. Ia wari ti ai nei sauninga. A mata I le viinga o le atua. Wha I ufoi no na viinga. Ia, le tatu o whai pese. Au whai pese, le matanga luenga le nei. O le tatu pese leo le tatu amata I le tai au le nei, le tatu sauninga, o le pese le pe aili mai le pū, pe aili mai le pū whamara mole, langi mai le tatu viinga lea. Tatu tūlai whatasi whamara mole, o le amata ina o le tatu sauninga.
el tatu talo. Lo matou tama pa ia e o lo fio mai le langi. O le vi inga lava e fo ia te o e lo matou atua e whaavavau lava. E nei lava i tū lata e ao e le masani ai lau whanau. Peita i lo wala upa ia peka. Wa mawhai ai o na matou wheiloa i le nei tū la. Matou te whaaftai ai e le ngata o matou wheiloa i o matou ainga. O i ma o le nei lalo langi o lo matou iai. Ai peita i le nei tae au whaaftai ina o whaatasia i matou. Ona o le aso fia po le wala au pa ia o la ua fio i lau au auna. Matou talo le nei aso o atu langa uma o fuafuanga ma por kalame o na toe sauninga. Ia ilo walofa malowanga le lei. Whaatasi mai, whaamanuia mai tama. Ia oelo matou atua whaaftai tele lo wanga le lei Yesu. Amene ma amene. Whaaftai o lea ua, mai o na tātou, ma mori vi inga ma le tātou whaasangi lo tātou pa au le langi. Mai mātou te manatu, o le awa noa whaaulo nei o le antu i nātu, i le te mā, ai mai se alo ma whanau, o wō mau me ma mai le fionga nei, o lau tō mori mau. Ia, i le whaatapula ina, le anga o le toi aso. Ai wala watu i le nganga whalo alo, ia, o le taimile nei tu ina tua i le awa noi pa ia o ainga na lua, mai se te mā, ia alo ma whanau ma uo, le fiango nei, whaafitai. Pamalo whaafitai, tau sunga tai, a me se kore pa ia o leo, whaingaluenga le tua, ua mwhai o na tātou whenua i mafuta, tu sai fo i ole, toi sau ninga o peka, e le eisa mōli mau, ai a whai fo i e fisili le au fia, o sala i fisili, le anga e fou le tangata nei tau sinsila. O au ole tuangane o peka. O le lona valu nei o le whanau. O nisi vaenga o le moli mau. Ia o le anga solo mai pea o tua whaafine. Ia e whai atua la tau moli mau. Ia ona whaasolo atua i lea o i le tamā o le whanau a peka. E o tō whaafine tolu na o mai Samoa. Ia e nau lava e fia whaaleo sa la tau moli mau. Ia wal whaafonga leo whaingaluenga whaapea foi a inga o lo tala whaauto i tu e whao nei a ai mai se o Australia. Ia foi le paia o lufi o lo tātou mafuta. Ia o te manatu uraua tuu mai lava le avanoa. Ia ai mai se le ai ngala utele mo we o lata mai mau fai o tato mafuta. Ia e moli mauinga ma fa Moimoi o peka i nei aso ma no to sauringa ai fa tai. Ia manoa i sunga tai. Ia ai fa pe foi pa iola fai ngaluenga. Fa malu watu tato au fai moli mau. Ia tato e ta alo ai tai. Ia e manau ia foi. Ia tātou wawa ia tu le tau, ia e leo le lei foi le tau. Ia wa foi ia Moimoi ngā nei aso, ia malo whaloalo o mātou nisi la lea a mata mai. E mua mai ia le longa whao lona whao mātou o Epedesa. Ia ona so mai lea ma amia. So mai e perona, ia so mai lea ma sina umal mātou pito. Ia malo whaloalo whaftai. Ya no me palo te. Oye, ni no. Fala.
Fatalo from Moimoi. Sumateta. Fatalo for Iole open a room. I take none by a silasi. Tato maftana me. Pension malo, malo suku. Yolala Tulai. Se faz Moimalo Iole, eu estou aí, mas não é o pecado. Você está até esse luto alofa. Até o tanga aí aqui para mim. Ana uma pecan tausi. E hoje sambua, matou fana pecado. É lofa peca matou fana. O lo tanga tale tautarasi. Esse asa, mana o se me batu se uso muscular. Alo ia ia uso laiti. Se io mai foi lá teu stemi para lá teu molma, teu mala le. Teu tua lotu. Teu tua ile ainga. O se mato ainga se ainga mativa. Fa e a peka. Taksi tanga teu fa e mato ainga. O le ala le na. O lo ho mai ande atu no matina, o no lo te mativa. O lo fia saula fa se molma le uso. Tanga o se tangata o pae ina mato ainga. O se tangata lo to lofa. E tau si whawhenga inga le tua. So se mea watu i Australia. E mana o lava peka i asina. Pai tele. E ame mo whai whiau. Ame mo whai whiau. A lea whai e peka e sina se mere mana oi peka. Una le fia lea. O usa poi. To tele le mato. Oi mato to tele fa pianisi. Oi to spulu mato. Ai to tas mato tuanga tuo vai nangi polang te. Kasi vali ma oron ta sang. So mai em olive. Kasi vali ma tol. So mai peka. Kasi vali ma. Lo tamata ni katala. Kasi vali ma ono. Filo lo ameriksamo. Kasi vali ma. So mai malisi le sa le sa ole o mai. Kasi vão nos fulu. So ai malisi le o mali ulunga Brisbane, kasi vão tak. So tuangane le ya vamos pelar. Ole kasi vão no jol. Vai tele Moemalo, kasi vão no fitu. Linga no ya heperona Moemalo. Kasi vão fitas. O uso to tele lo ine a mia maleta ia pa mata uso umalavana ona safa onga ma fa failele o mate o matua ele pa pe mate faiat mate tu sia ta ula vai mate o mate uso mate tu ngani sa bilia tu ia pekai sa moya mo po asa isi o mate tu ngani na matai ro te usia mate wa eka o asa oi oro te vilu mai nai fale na te yai pamalau mai po asa pa mai peka o te fia lua tu Samoa pai tare postan fai mai peka a te lero lo fale tu te malos un e sa wale Samoa alua ai a tolon fitu se fulu fa me te alua tu Samoa fa lo asfana a to na lo fitu se fulu ka sa peka o fitu tasine a joia perina da te luas fitas alo malanga a sola mato ya o mato o no ia o se tangata lo tutoa se tangata fa maoni le ali fa mai a peka yo la kalesia fa malia tu foi ito kalesia o ani sasio peka fa mangalo e te ia mato malia to mato lo tu le tau singa peka e mato fa na mai mato ale ngata na tu ina se mato vai no fa pe ngai ngare tua ya malo uama malo Paula le lava ya mania peka lo malanga fa ta o te fatu lo le pa i o le malu nei o pa i le me nei wa fio i le atua e o mea uma e o le langi ma le lalo langi o te whaatalo whaatu le suafa Moemalo le tatawari o Yesu Keriso whaatalo whai lau sunga le tue ina le taitai o le matanga luenga
Te whaatalofa le pa ia o le au whainga luenga te tofi a le atua o e o lo se sao mai. Te whaatalofa fo i au auna whai au o le ainga i tu e lua. Le pa ia o le kale sia i o na tofinga ese. Ia whaapele ma ave ese o mwhai o na fio mai le nei tae au e muli mawina le aso. O le tamaita ia Iokapeta. Ia o au Faitele Moemalo Misilei wa olo no fol matua inga e lufi wa elo na iva le fanau to ata nu mai le asu nafi o peka o lona tama o Moemalo suliasi nga uta o lona i tupu anga o peka o longa grandfather ole ali malmanu i ne yaf o longa great grandmother o faitele upo ainga le ingoa ia lea o le lufi o lona tina o le tina o peka o mata sa malii lupe o manu Moemalo i poutasi fale alili. Na tupunga mai peka i tonu o le matou ainga i lufi. E lona lua i le whanau a moe matamali. Ina ua umalo matou tina. Sa matou whaatina ma i ai. Ai mua le i whaiese mori mau. O te mamoli le anganga al whaafitai tele. Ia tō sunga le au whainga luenga au whaifi awa peka. Ue sa me whai o nā asiasi. Au whāta au tō lia peka. Io na ngase. Mati ngā o le tino. Whaafitai tele la au tō ngā luenga sa whai. Ia anga le leile atua mafua ele tō malos. Ia maua le mau i tele. Au wale whia ngā iai malwala au ina. O te whaafitai wō ma au mea mamae, o uso, o peka sa mawhai o nā asiasi au whaata o tō lia peka ili whale mai. Whaata o tō lia peka ili whale. O te whaafitai ili te mai a Pito, ma le toa, ma lolo o nusai. Whaafitai mo le tausinga ia peka. Whaafitai mo asuetele sa lua mafutai ma peka. Io na ti ngā e tate vili mai, ia e tate tala noa lava. O le ala fo i leo lo ufa na nau mai. Ai o te whawhetai le atua sa ngā luelo na nganga. E plan ai le por kalame leo mwhai o na whatau nu le aso peka le aso ne wana whai o le au sau. Fiu e taru sanga ta mai a piko e tasi lawa le whai unga piko. O petae e te ula stofi o le aso le ante. Ia, sa fitu una ia, ai sa ta talo lava ile ali. Nga luelo wanganga ia Pito. Ta pena e oise lao o te fia alu o te fia molimau. Molo uso. Ia lea wa mai le atua le molimau vi ia le ali. Ai whaafitai Pito. Mea uma sa e whaia i tono lua ainga. Ia peka. Ia o te fia molimau leo langa whaatino peka whale o langa nei. Peka sa matou mafuta mai lufi le matou ainga. O se tangata e lotu tele peka. Mai lava lo matou la aiti, la tou lava maona uso iau a mia o whailoilo le san nofo ma sunga le whaifi au ia wharani. Mafua mai le toa anga le lotu ma le ola tapua i le atua. O matou matua, ai mese lava lo matou tama. Wai fefe tele le au tamaitai ia. E tate tilo pea o tala titi. Toa anga le au tala vau, toa anga le au whaipese. I tonu lava le meto tisi, o tangata meto tisi mau io. Le anga o tupu anga le ainga nei o whaife au. Tupu anga lo matua ma le toe ina o li malemanu whaitele. Sa aore ngā luenga i aso lai lo o maua peo la sua whai maa wha manato pi ula. Ia o le ala fo i lea e wha a wawa ia ma solisoli muli vae. I ngā luenga sa whai o matou matua. A o le tangata fo i leo peka e leila vase i al matou. E matua i le lei tele lana i
lei ia e faataitai o nisi foi taimi ao o le autonu ia e fai foi matauvaga ua e kāle li pinge le atali matau ai pe o le au fai pese ana matautia ia e fai e isi taimi e alualua pe ua ita mai la ia te au ia au te faalilia ia au te iloa walau iloa leanga au atu i fonutaga i Samoa le asifitu ia e tigana vavao atu mau te nofo maua le avanoa ae fai mai au ia e alu leanga o lato lai fai lato pese le fonutaga e fai i lato falsa sistek lei o i funga lei ia faauau le mo le mau peka o se tagata e naunau i fai feʻau e nā lava tupea peka e fai e ana mea ina ua alu le lotu lea le lotu asifitu a latu peka ina ua sorry wa pa uia te o peka na la yona na iloni si lo to fino matu te ma mo ya Maria san no fuma filito na la yona o peka ini sila manofo ia mama futa i malfana wa Maria ona liwe lo le asofitu ala kula peka i Samoa e fa asalo matu te ma se si alo tu tonu matu ainga a o ya stona ona ala pole o peka ia fifi ona of papai ai fatanga fai ona ofu e ese mai na alu role wa o mato fale te malai e vai tafela le sit i tuwe tua o msalo fata ai le vai ta ele a alu ai peka tai au sua ona alu role o peka e mali ai fa sua tu ai sisi fa pelu ngalo na of papai ina ia maua sa no e alu wai na lotu atu ua mai foi to e saule to e sui fale o sesi o mato ainga yutel awate to e fai ona of to e nalo na of pa sau mai ala maute lo le ai no fu no fo mata ma to te lo le lo le al mata ma ya ele me fai tala ngai pele fo o le pele fo ia le mata ma pe fa pe na la vale ona fai peta ai wo umal mata ma awal watu lo pe ia o tau fai atula na pulele tono le mato ainga ya sto na yo sauno pe la wa fa sanga ki mak TV pe se pe sauno e o ya mato la ya metisima o ila o ele aila awa e alu o ila lo ko alu le se mela ka pe fol mak TV le se mela ka o fi fol fa ngo fi au ka me ke la sko nga o ka alma ko sa a fa pele alu pe ka le lotu as fitu i lotu la talata ia na Paula na me fai o le moe na o le moe ala na me fai la sale i lasto na ile ia ona ala lola ia a ola le mato sa ia na pele fatinga ulu ma ia mato tasi al peka me sau tu pe ave tu sela watina ele lo uma fe au o peka ia e na le ata peka mtatali ma ia mato o na ia peka e o la vala ile no foi ile ainga a faila o me o le metisi oka tele o mato me fai tau langa e fai ma o mato tatonu e muli mai a mato ngai fai o peka a o si mato uso sa no fo me farani sa fai fi aule worship center e fai e ui ai o uso uma a o ngalwenga e fai sa kanga suka sa kanga fla mak sa kanga ngiang me e fai e la au me o me fla nga inga fai loilo sina halo ai lo fa ka nga wa ba ya aliki peka el va el kupenga ka au ngelo ki pesa mal mai nga fa pena winga o soya o le ala na o lo fina na mai le anga ma liul mata usut kemer kovik sa ma wa foi peka la lo Brisbane pe tai wa lu esema ai vala au lo le tua ya foi lo le ma fai se tasio mato na o ya I Brisbane o ya mato Samoa uso mai sini ele mfai na o Brisbane o ngol kovik le sa fasa o le ala le apiko ke fa malia kuai o le ala ngalunga mai o ngwa umal mako uso ale fo la le sisio mato we sa mo ma ngal benga peta
I lo wo o mai mau tilo ana fita lo fai. E ese lava il polka la mina fai, ese il mia na o tilo iai. E muli mai au ngalwenga le ia te oe. Whana malava al matua inga. Grandchildren, great grandchildren. O kasi kumu. Iol falo peka. Kangaka ese le alofa I kamaiki. Eo alo matu tua ngane la matu mafuta I Samoa yelo na ngai fia sau. Peta ia e fua le whaasoa o tau nei Australia. O le o mai fo I le o mai e sa ta sa elia tangata ia le fia o mai. Elia tangata le fia o mai. Peka o moli mai alo whaanga o matu whanau o latu whanau. Ia te oe la le ai se e kali e ai kamaiki. O le o langa la peka whaalitino. E ona winga e whaale kia to e peye le popoi fo I kele o kaimi o mafuta I Samoa. Ia ian tupulanga tama. Whai ase e vanga ia. E whaalonga ko kali e malai. Wa o peka. E peka matua. A o peka la ititi lea. Wa maasani al mato ainga. Peka makua wa maliu. Peka la ititi lea. Ai lale ingoa whapitoa wa wailoa o matupulanga lato. E komi a ngami o ionga wha ingoa iale o peka komi. E le ngalo ala peka komi. Wa a kaulo peka komi. E wale koe kalia la peka la ikiki. A wailoa e komi a mio. Betal na o aia. O peka o se tangata e. Mai si ai whaspovi maa sima me whapena. E na nau te lelo na loto Afa pe wa tau sami pe kala tate I o ai sa moi mato sanga inga pe afa potol mato ai. Te veta te fai atu tu lo malu me ma o fas po e so o a pasia pe ka melonga nguku I awangi mga o sisilanga me ai. E pe le ma fau fo yanga me isikai. E ai fo yona vai inga. E yona vai inga. Ya Silvia ya na wo mana au me mai le kalesia sfitu. E fo I inga o peka malili to fina ngalo. Ia fa mangalo peka. Ia na vai inga a o se tangata e fa ma o popo tele I mea le kalesia. Le vai inga muli o la muli ma. I lo mato a inga se a inga tau atia e. O se a inga e matitiva, mato wola me se o langa matitiva. Tau su eni mea tau atia a o. Ia yo mato tele tai peitai. Wa alwai e moni lava le upu. E tali ale atua me fa manuia le atua e tangata e ngalu lue me le fa mao. E tau tualo ni fina ngalo. E muli mai e ngalu benga. Ngalu benga sa fai le mato tamati ngalo mato mativa tau mafai le mato tama a o lima ne e tali atu. E ofo te tele I me fai le lotu. Fai loilo o peka. E tali atu. Ala wao. Ale o sele I mato. O le mato wa inga. Wa mautu. Ngalwenga. E kam fai loilo. Ai maisi ala peka. Al watu se ati pusa tele. Ulo. Ye afu. Solo. Thema ye. E oka yanga inkia e poa e kangaka inge kangole fa putu fa ya tuai fa se kingi pusa sina kolu ulo pe e afu elima lua kasing sol fango are avel fa fiau so se kaimi e o kangaka al makongu wa fai ulo ya peka e o ya ingo lo to alua ton me sira fia so fino lo to alua male usol to alua la se nei positivo. Wo ia ele tufanga ia afu o solo mea uma fa pena. Wa matua I mafato tonga mato e o la ia uso ia. Fe mei pula o pe aving mea malvahenga nga e kume nga ke kango ia walta lingo malo mal tau singo tatoa. Pe ka fa aftai tele lava. Fa aftai lo lot tele. Uma fa no tau tala. Fa aftai pe kai mea uma lava. Ya, e te alu lava oe, maho manuia. E whaafetai au ngā ruenga lelei sa, e whaia ne e se me pa ula o moli mau.
Whaafitai lo loto alofa e le whaapito lo alofa I sesi. Ua whaasafua I so se tangata. O le mata unu ua matua I misia lava ina ua iloa I lunga o te penga te whaitala. Penga te whailangi. Misia lava le ngaka. Latu maafitanga matini maatua mtangata. Ese fo I ona winga e a mi o whaale maana ia isi kaimi. Ka ke ika ia. Ele kea pe ka ele ia. Ui ile ana sui le o langa. Ia. Ma wha Moemalo Iole peta. Matali tonu peta ile atua le. Na tapua ia I wha pena fo I mātou. Ia angalelei mai le ali ile. Ne iaso I. To iaso peka. Ia. Mawale so I fua lau lelei lau sunga taita il mtanga alwenga. Ia. So I fua manuia ia ato sunga lau whainga alwenga. Tofia le atua. Ai mai se ia ma le Moemalo. O e ua mawhai o na poto mai le nei tai au. E moli mawina le aso fia fia o peka. Le swafo Yesu. Amen. Talu ai o le ae a mai le avanoa e le au whainga luenga. O le o tai mua e tatou sauninga. O mo fo saunoa e le se taimi tāpula. Ai a whai fo e umi. O sala le umi. Langa e le to e whaia le aso nei mo tai au. O le ua to ai il tātou tapu inga nei le fionga ia li malemanu. O le pongai ia ma le tafu e lea o le tupuanga o nei a inga. O I foi ia e soifua mai ai peka. Ia e wala watu ali malemanu. Ia le fionga sa mo le oi. Ta ua ingoa e whapea fo le paia o le ala taua. A fio mai o lo taimi lea. E te ia o tātou toi tā ape. Ia le whaia tātou tala. Ua ngase toa ai ola pule. Fatalo falo sungre tai sauninga. Pe fole pa io lo whaingaluenga le tua. Whawhelo e fole pa io le sauninga le neas. Malo le soifua ma le lange ma. O upu ia sa ufai atu nei. Ua ngase toa ai ola pule. Le ele nei tai au. Ia ua to oto peka I tonole. Lona wa atu sa. Alo ola pea pule. Olo ola ananga luenga I tono lainga. Ele ia isau manato e whaisau Moimau. No leo tō whaafonga iai. O leo no matua la nei o lai. Pea nau tō whaafonga iai. Sālu I nei afu. Lona winga I tauna whai mai nei afu tonu lufi lufi. Pea anil pa I o sauninga. Whaafitai le tu finale ia peka. Ele umisa o Moimau. Au peka pau arme e mana o mie peka. E mata wheleo e ma peka. Meo whaalawe lavi. A atu tupu whaalawe lavi. Ona vilia tule o peka ia. Whaamatala atu ia au le whaalawe lavi, ma le whaalawe lavi. Ma leo whailoilo. E le ma whaina lava atu ilu. Le sauninga atoa o whailoilo. E whawhasota I atua. O ie lea nganga o le tangata leo peka. E lo toa lofa. Toi osi a inga. Whawhitai peka I lau ngā luanga whitāsa a whai le ainga. Sa e whaasino le whanau le whainga o le o langa ma le soi fuanga le nei. Ia le o ave le atua le ola. Wa le mena pulei le atua.
A lo mantua pe au ngā ruenga le leisa e whaia. E whaia au masui o le mātou i tū. I tāpua inga malo ale. Ta malo lo man malo. Lo tāpua i mai Samoa. Ma le inga atoa lima le manu mai nei afu. Tu e whio nei lau langi ro. A whio i umale ma malo nei ainga. E mātou te whamanu atu I lau whai ngā malanga. E alo whangia le tua. E maua so no whanga mau. E au ale whamoa le nei aso. Alo whamai le tua le nei aso. Mōna toi sauninga. Whingalo ma le sto whaile pa I o lau whingalo I nei. Ia, te tala mai le rangi le tō whāpa ia. Whamanu e whai le tua I on toi sauninga uma. So mōle maupopo lea. E alo whangia whai le tua ia pito ma le whanau. Ngā whai whaing tāma. Se inga le ulua wā. I whamangalo le tua ia te ulua. Ma le whanau. Ai mai se la inga. Whamanu e mai le tua I on sauninga umo tō ne aso. Sua fo Yesu. Amen. Tāno sanga tungai no. Tātou ainga. Wō mau me mai. Ale whionga nei. Ia ina ia. Ole afortasi e umai tātou mauta nei. Ina ia fuafua ma iai. Tātou mōri mau. Ina ia tu sāpa noa. Ina te mā. Ia nai o nālo. Ma le whālo alo lava. Ia tai mo le avanoa. I believe I'm going to do my short testimony, very short in English, straight to the point. My mum, God-fearing. This is why I went about my life. I did my own things, but she was always in my ear. Remember God. Remember God. And I praise God that He gave me a God-fearing woman to not only birth me, but bring me up. You know, there's so much things to say about my mum. You know, I love my mum so much, but I just have a little encouragement because I see a lot of youth and young adults. And the scripture I bring for us today is from Ecclesiastes. Ecclesiastes 7 verse 2. And it reads like this. It is better to be in the house of mourning than to be in the house of feasting. Why? For that is the end of all men, and the living will lay it to his heart. So it's just a little encouragement for our gathering today. The Bible says it's better that we are here today in the house of mourning. Why? Because this is where we all end up. Every single person in here, we're all going to get here. But why does the Bible say it's best that we be here? It's because when we're here, we start thinking about how important life is. Do you have a relationship with God? In the house of feasting, you don't think about life. You're too busy enjoying yourself. You don't think about God. But I praise God that we're here today. House of mourning. Thank you for my opportunity. Like I said, short and sweet. But I thank you, everybody, for coming here and to witness my Mother's Day. May God bless each and every one of you. Sofa Yesu. Amen. Testing, 1, 2.
God is good, and all the time. My testimony will be in both language, whatalo whātu, le au whaingaruenga, le kale se paia, ia e whapea ia le au whaingaruenga o loo halala mai, i tūlanga ese, to e ina ma te akono, o le a whapupuu ia le molimau ono taimi. Mua o na via le tua, na leo tausi sila mai i whanau, o lau whanau. O fua lea, o le alofa o le tina lea. Au se fufa whaingo fie, o le alofa o le tina lea moa au. O le tina lea sa liua mai au. This was my adopted mother. I came here when I was 13 years old. Who's 13? Okay, one of these guys are 13. There's 7 of them to my wife, Jessica. So Jessica knows this woman as well. And I thank God that she's here. The testimony is not for my mother. The testimony is for us living. As my brother said, this is where we are going. So the motive that I have, like my auntie Lenga Leasa Sambul Mau, our family is a Methodist family. I grew up as a Methodist. It's funny because I came here to Australia. I was young. I went to the Methodist church. I hated Seventh-day Adventists, to be honest. Straight to the point. This woman rang my grandfather in Samoa, and tell my grandfather, these kids are playing footy on Sunday. Guess what? The next Sabbath later, she goes, no more Sunday church. I was like, what? Au tele tau tala, au tele lo fai se upule nā taimi. Nā lo whaalongo, mawhai. Ia, no wala ia. O matua i whanei, o mea malawa ma le fatu sa tutor tinale i loto. As far as the truth, her understanding with the Bible, she passed that on to me, and I passed that on to my children. The question, where did she get that from? She got it from her dad. And as my uncle and my auntie testimony, our family in Samoa, morning and evening, offering service, praying, singing, the same thing I give to my children. And guess what? It's not wrong. It's not wrong. Pau wale mea I lo wia mawhauwhau ma lo uanganga o te whawtaia lea lofa o lo tina leanga o le mea sao lava. Ele eise mato wa ya ma lo tama. My adopted father right here. We don't have blood relation, but my mother, her advice to my father was a working power, working power man in the family. Ele ai sesi na te molima wina le stress, depressed that my father went through to feed us. No man understand that. Unless you become a man yourself and be the breadwinner of the family, you will understand how hard life is. O te whawtaita mā I luma o le tātou whapuruputonga, a o e soifua ma e whaalongolongo mai. O le whanau lea sa whamanuia I lea tua ono o le lua le lofa. So I thank God for you, Dad, and I thank God for the seed Polefatu has this woman has planted in my heart. And remember, knowledge does not stand on the same platform. Knowledge increases. No. E alu lungal ma malama peon fai mai le tusi.
So o te whawhitai le tua. O Talia, Luis Futolu, Kyrell, Luis Fulu, Keanu, he's 19, Leilani, 17, Josiah, 15, Matai lea is Futasi, and se Fulu leo Manaya. Yeah, all of China, always come and meet my children. When we come, afai matua mai sapati, she makes sure there is an ice cream for the children. Every Sabbath. Edge, is there ice cream in the fridge? The bell, the ice cream truck. Yeah. Edge, go get ice cream for the kids. Go get ice cream for the kids. So I'm grateful. Sa iai se memories po se mafutanga and whanau lea. Ia ma se mātou tinga. Thank you for coming, and thank you every single one of you for whatever you have done for my mum. I want to say thank you. Ole koa leo te tau tutulia. Do it while you're alive, because you can't do nothing now. Praise God, and may God bless you. Thank you. God is good all the time. Just like, unlike my brothers, as much as they say it's going to be short, it's still going to take some time. But I'm going to be honest with you, it's going to be short. Oh, sorry. Cut off. Testing. All right. My name is Edge. I'm the youngest of my mum's kids. There's something I thought about this morning, and I remembered as I was getting ready, I'm like, man, if my mum was alive, she'd make sure that I look good and presentable. So I hope my girl cousins and my sisters and my aunties can approve of that. And so this woman meant a lot to me. And as tough as it was when God called her home, I wasn't prepared on how to handle life without her. But by the grace of God, I turned to my family, my siblings, especially my father. I know Mum was ready to go home because I was in good hands. And I really thank everyone that's been supporting me and my family during this time. But like the brother Soli said, I also want to encourage you all, please do not wait until they've passed away to say nice things and tell them how much you love them. I want you today, from this point on, just really tell the person that means a lot to you, you love them and they matter in this world. Because when my mum got sick, I tried to say everything I could, but she was no longer aware of the things that I was saying to her. She was the one that was very big on I love you, and very big, I think it was just to me, oh, you look handsome, son. But now she's gone. All I'm hearing from my brothers is, did you brush your teeth? May my old lady, the queen of the house, the queen of my heart, rest in peace, and praise God that we're all here. Please, once again, love each other and put God first in everything you do. But I love it. Ia o te tūfo ea o lia, ona e se fo i whalangona nei tai au matangofia o le atua. O te wha malulu atu lau sunga tai. Ia e me se fo ia whawhiangainga ia maloa loa o le ma ave ese le ni tu la ia
leisa mo mau o te o lo whamatalanga muli lava lea ia pito ona o au lava lea sa e whai masui o na i o uso mese foi na i o uso o no foi nei sini ia sau e tausi soani foi tama ia pito mo lana ngalwenga sa whai ia sau o tilo ma ova ai e le whaingofie whaftai lawa ia pito molo alofa ia peka mese foi se whanau ia sau lava ma le whamaoni o te tausi hate ia e peitai ia o visa a mātou ia tai tolu maasina toe o mai ia e whai lava i mea lea ia walewa lana o toi fia sau ia e panga ia i fo ia nei whanau o tausi o i Samoa ia pito ma moli atu le whaftai tele o le a fo i se saunga luenga sau o au o uso lava ia e mese si o tuangane mese fo ina i o uso lo alala i tonu nei Australia ia sau lava e whai masui o i lato uma ia e le atua lava ia e pule tele e whamanuia ia te oe o ani mea whaanganga o ina a wale tau singo si o mata uso e toi whatutumu atu e le atua i se a wala whapitoa ia o nei tu lau ia o te wala awa tuai i nei au whanau i nei Australia su mai loa matala mai a au mole tau pese wha mole o ka koule an tai ma le la ka ke me umai sau ni ngā peta Check. God is good. All the time. Those of you who don't know us, we are Auntie Becca's nieces and nephews all the way from Brisbane. We're just going to sing one song just to honour and break off our Moimaos. Auntie, the song is dedicated to you. We love you and miss you so much. Just want to be blessed. Tell
wanga ia tui lalo le. Lau fai pese le nei vaenga le aso ia. Mo le atu le ngang whaftaitele mo le nei vi inga tāua. Ia ua wawai i foi o le tātou au Moimau. Ia o le nei aso. Mo le atu le ngang whaftaitele lava i pai o a inga ngalua. Ia tu sai o Moimau mātango fie. Ia le sao tō whongaina. Ia ua foi le talaanga foi o le soifua. Ia i seo tātou tina. Ia i le nei tai au. Nei loa e leo toe telena ia tātou Moimau o toi. E lo toe lua tātou Moimau ia whailoa mai. Lea e nā watoi lea wanoa. Ia ona tātou o toi lea. Ia lea le tātou Moimau. Ia o le tamā. Ia pito le nei tai au. Ia e wala o tuloa ma le nganga mua lalo. Ia i tātou Moimau ia e lua. Ia leo na wha ngā solo mai. Ia ona tātou le tātou Moimau muri whaatai. Whaftai te osunga pastors. Whaftai for ia Pastor Frank. Ma Pastor New Zealand. I tō whata smaile asu. Sina. Hoele umisa o Moimau. Na olo fia tua mai lunga. Te whaftai ia beka. Wa oe tolu o tina. Talu no soifua mai. Olo tina no whanawai. Ho e penesa Moemalo. Le sa mau mai lunga. A olo tina alo na lua le iatia. A ori tangata sa tau sia mai a o lai titi. O beka. Mau na uso. Ai le ngata fo ilea. Si o kwe mai at matatamali. O au lau sangwai nei. O te le fia e se a. Langa ngō mga au ki ngō whewha o malau kausi o grandparents. Wai lako peka e mai a o makua. Ia ai whawhitai a piko. Whawhitai a peka mo le au mai nawa ui nei. O ngā se manguia moa. Kalunga o sawi nge. Ia o skalia. O ke le kai o kōl peka o lo mam. O ke kōla peka i lo ngai ngua o peka. Ai se a. Ngō luka apa i lo kwema. Te kangaka sa kaung kausi au. Ke me o mai. O pepe. Wai moi fo i lo tina. E alua lo tina i le a ingo lon tolua. Ai o nofo pe au i o grandparents. Ina o oti se o kwema. Ia matatamali. O ina alua. Ngō chen lo o whai a peka. Wow. O le telo taimi whakomikomi mai anga amio e kia. Iau ki whakomikomi aku fwoi maa ua amio e ai. Ele e make kalangoa maa ua makari e. Ia ai ngō whai ai. Pei au kei mingi o le a kaungo kangolo e wala au e o lo mam. A whi mai, shh, au a ki whapenga. Pule au e le ingo e wala au. Ia o ngolo respect ia ngai ia. Ngā leilo ngō kango kōli o lo mam. O peka. Waskanga kai whani o ngawinga. A mako whangau me maki ngofai. Pero kala sulile ngwhai. Ai a mako mai fwai mako whangau. Pole a se mea ilo e peka e fia e aweka maiki. A le fi mga o a peka e awesko i ngo piko. Mai singa i o kuangangi o enju ma eji. E alo a peka mga i pok. E alo a ngari kongolonga pok. Ai ole mea foi ngai mea ai maku whanga pe ale mga o kangoen makuanga ngila kiki o eji. Inga ngai lalolonga alunga. Se longa lai maki o aku whaka kangolanga langa mai. O winga ngau peka o misia. O ngō pisi nge kai au. Au kele kisi si o kinga. Whama vai ai. Whakova ai. Ai o au. Ko au ngola whangau. O au whainga mua whai kwen churu nei peka. Lau whangau ko olua kama makua ia. O mahakama whase. Lau whangau ia lai titi vaenga. Kama lokas fiku. Au lau whangau ia ko a wha. O mahina. O le siali ile o sau bili ika. Ma isileli. Malau kampepele o Iokapeta. Ai le i whanau siau tama. Na vili atu apeta. Wangaku,
fi mga ola ko lua konga fa ingol maka maia e benesa o ngale ngolo kinga ai vile kwa pekal vai aso ele i fa ngola kama tulo la mauko fa mai apoa o le amela e kango e fa ingola kama i lo kinga ai le fa ingoia ke o le nga mai oi ia ngo kala ngoelo ko lua o fa yako ia e sa o fo inga ia nga ko al me nga lo kwai ia lo ko lua ai o pulea o fa ingolo la kama ia Iokapeta ia o se o kama o Iokapeta sfurtasion tausanga ia o mahina o Iokapeta la ikinga lua o kenga fa o kama ia ale nei aso peka ia mamuiela malanga peka ke lo fakele mo oe o le sisi pe ingi pupo ngai lo olanga fai lo ilo ma oe ki dua fisosoangi mai kia fai mai whaukuanga lei ia paua lea la omisia o kama fukanga po le asa mea ufi mga o paskupe po sea o ke vili mea o ki ngā ke le kua ukala e kia ai koe fai mai ala ukala koe sao mai ke po tia kamala ia ngā me skupe me se na ukala pe fia ngā mai fai mea whangau eka e nga kawai lea piko whawhakaira o lofa ia msuri lea mai ngoi mako ingei e mai lea ingi whamanguianga e mako wanga o lea kua whai whamanguia ia oe ia lofa lea lea whai men malo sia o e piko ai le nga kawai lea usom kua ngangi o kou molo mai whai lea son mo ki ngā whawhakai kere kou mai ia se mon maupupu le tina peka manguia lo malanga swafa Yesu amen ia o ngai atu laro le tatou Moimau lea ia mo le atu le ngang whafteitele lava ile tua fine me se le no whaalo ia mo le Moimau matango fie nei tai au o te loa le la o le tatou Moimau muri le la tatou o tui ai ia o mai a tatou Moimau mo le atu le ngang whafteitele lava i alo ma whanau o le tina ia peka ia tu sai fo o au tau Moimau matango fie sai lau tau maftanga ma se o tau tina ia o te loa le Moimau le o lewa no o tau fia whaafonga mo tatou whaalongo ai ia o le Moimau o le tamai ia pito ia nei tai au watuaile awa noa matango fie nei ia te o le tamā whaaftai Yes, yeah. Whaatai le tua malu e ia au auna le tua lea fia o me masani le kalesia ia o le tangata le ne noa ia Pito Iole and not clean Eastwood ia o a o le mafuta ma le tina lea ia peka ia o le nā o tau whaalongo i moli mauna o maia nā o le si inga peka ia ai pe o lau tūlai o te wha o maoni atu e sa o ma wha maoni ia se tina alofa se tina tausi ainga o se tina e mafuta e kalesia e whaasilisili lo na mawhau mea whai ale asfitu ia te lese a onga o whai e peka i te tono lo matone a inga awa pe o peka lea sa mua papatiso ia o folo toi lo mauia e o mai la taiminei o lo aso fitu al mato a inga o le matoa whamanmia o le atua le sio mato a inga e mafua mai taitaina tina nei ia o te whamaoni a le iona winga whaalia i le mamafutanga se a watu asina tala le amatanga awape o le mena le fifa longo e tatou o le amatanga ioe o tatou e piti lava i le au lelei au e se foi la piki no piki al tangata lea na tasel ma felo inga o pupula toa ina na pula mai
e peia e se mea la kau wha makala mai. Ia. Ma to whetau e lo whetau ina nona lua. Ia e le ingi interview no whai iai. Na tana toa tai mai loa. Ma o loa ma lams. Ia. E le iai ni wha umi al ma mafutanga. Ona o au, e le filia se au le pe no whai atu. No loa tua i ona fōlinga, e iei se au lai, e na e peta ia au. Ia, ma futa le New Zealand, o ma whai poi poai. Ia, ma wael ma whanau tō lua, o Andrew na maua i New Zealand. Ia o Edge, ma se fua i nei ala i ola i nei Australia. Ia, pere nā uto whalongo iai i ngā luenga tina ana whai. Tō toru ma whanau a top, o ulu ma tua o na uso i Samoa. Ia, na whai ali me mana o ai, ia, o te whawhtai ana tamu whainga, ia na ngā luenga leo tō whalongo iai, ia, na o tumu ma maile lai tala loa atoa. Ire, tō tele o ngā luenga peka. Ia, ila maa inga, e peia o ia e pule. Ia, o au ia nā o lau while mua, mo talitali, e sao oi. Awa, o isi teime whala alamai. E sili au o lufi. O, ngā ke lea whale kongu i rai mela. O whai aku. Se on sai mai ngā e olea e sopo. Ia. O whai aku. Ia e sili mā kou a e ko iwa mā kou. A e ko ongo o kou. Ia. Whai mai ia a aru pēra ko iwa e minka ki. Ia. Ioi. O se tangata e whaingata e noua motu sia le mafutanga. Ino ua o ino ua whātia o ia i mai o tino. Ia, sa whai are tiute. O le tausi lava, ina ia tā ofi mai, aua nei oti pe ino ua. Sola nei atu tua tātou. Ua whiu, foi tamu whainga. O a umal whanau tama. I le tauma whainga o tina nei. Ia, aua ma ro arsi sidese. Ua uma ho ia tonga whitia whare mai te avea iai. Ia, o se teimi whainga tāra leo iai. O ma whau teimi, o le tau singa a o mai. O le teimi pito sili leang whainga tā ia tā. Ia, o te loa, e tai tonu ma whau, e re tau mate, le alua si o tō rua. Ia, le whanau, ia, tatou loto tele, o uma le tatou ngā luenga, ua aru peka e tua tatou, malona nganga atoa, e alofa marfa maoni au tau, whapea nei o na inga, nei o na uso ta wasa mao mai le ea, ia tato amo whaatasi le on sai. Ia o te rongo wa lava i wa whaisi si umi o le tato teimi, ma le whaaro lava, whaftai. O ngai atu I laro le tamai a pito le nei tai au si mai se ngang whaftai. Ai, ia, mori atu le angaka whaftai le tamai a pito mori mau ma tango fie. Ia leo au tau whafonga mo wharongo nei tai au. Ia I le taimi foi ma le taleina mai, ia le amatanga le maatanga, ia se o lava I a whātia le soifua o le tina I mai, ia se o mai lava I le tai au nei,
Ia mo le atu leo le ngang whaaftaitele lava ia te le tama, ia tu sai o le nei Morimau, ia le ua whaafonga le au fia, ia i le Morimau mātango fia le mātou talo, ia alo whangia pe le tua o le tama le nei vaenga o le tae au, ia i pelo na nganga, ia wha mawhanawhana ma wha meise, mau o le file mu, ia a o iai lava taimi whaingata, ia le tuua o le maftanga, ia male tina ia peka, ia i le reiso i whanga wha manuia tele le tua. Rea tātou mai le taimi neo le tātou watu le awanoa mo le tātou pese whaaptoa, ia i nei tātou a inga ngalua, ia o le tō awanoa le nei, ia mo le tātou pese, ia a mai a le tātou pese, ia ona so mai lea, ia male mo le mau a le au whainga ruenga, ia e ngai male sunga le whaafengai ngai a sala whaaftai. Oh
Au ngā solo atu ia whanau a peka no Latu no fuanga ni nei tae au se maisa mene via le tua ia te manatu le ua tō whaafonga e ala i vi inga mātango fie na saunia le whanau e tai a vela u leo e whai mafonga o le au whainga nuenga e wha leo atu ai se mori mau e tu sai mali mātou maafutanga mali whatua ia peka ia po tina matua fo ia peka. Au tau sila mai le ata le ilu mai nei. Oi la tau uma la vai mafuta ma peka i taimi uma. Au soifua mai peka. E hapa mo ini au fonga. Na sina mi nutea. Ai mafau le aka le a peka. Po soi le a whatua ia peka. I taimi sa tātou mafuta ai. I taimi sa tātou wheo ai ai. Ma taimi sa tātou whai me whaatasi ai. E hapo pēa mo ina i whau whonga whaamone mole. Leanga a e pula. Pēa te sila fo. E te le maua lea nganga o le ata lea. A e mo ina. Ma e mafau le lu mafutanga mpeka. E o ilo wanganga, e o ilo loto. I lo misia o le nei au auna. Pose o tātou tina matua ia peka. O te lotu mai le asfitu sa motu totas. Tasi le afe iwa se lau iwa lima. O te lotu atu wa lewa na lotu peka. Mai le nā taimi. E moli mawina ai i lau wawa ai. Ma lau moli mawina o winga o nei tina. O se tina e fia tele. O se tina e ai ona longona fia. E le ngata ona tau mai se taimi e tala noa mai ai. A le ana tau whaafonga ia vai ngafa. E tau mai ona fōlinga lona fia. Peita ile nei tae ao le a inga. Nga lua e mai se pai ngafa. Alo manai whana. O tā ua le nei aso. O se aso wala unga ina ia te tātou. Tātou mafutanga ma peka i lalo ifo le nei matu. E toi tā pena ai. A wau te iloa. Whamaunia fo i lau whainga luenga. Wa leva na tā penga peto. Le aso e fio mai ailo tātou ali. O i ail wha Moimoi a peka i le aso. A alfisili tai al nei le aingo le atua. O i aiso wha Moimoi. Po ua lava lau tā penanga. Le aso le a fio mai aile ali. O le mātou mafutanga ma peka. Osta ngata e le mawhai o na misi ne me whai. Ana le mai a peka. Ana le a whea peka i mai o nei soifuanga. O le toi wa ai alo na tino i tono le malumana. O le toi la ngona fo ilo na leo. O le toi la ngona fo ilo na ata. E ile si aktana peta pe aka e tiu sumri mutu. O whaani mai le anganga fia o lo na loto. Peita i le ainga o le atua, e iei le aso. Tātou te tau e wha longo ai le aka le a peka. Tātou te tau e mafuta ai ma peka. Pe a tā pena le lei, o tau finga ngalo mo tātou loto. Sa unia i tātou, mo le aso e fio mai ai le li. O peka.
A o mātou mafuta ma peka. E tolu a ka vale, avta vale peka. O so uso au ona le ya longoi. Ia ma so tua fine le fa unga. Ia ma ale mo mau vai ngafa. O taimi mai mana o mia e peka le wala. Na si ia peta ke fongi. Sala. Piki au tau le lok. Ona winga ia le mafai ona whaangaloi. A whai e misi me ia te au, wa tumu lau ta avale. Ia e vili so ino longoi, ia pe vili fo ia, e sunga whawhenga inga ia longoi, ia pole, whatua fo ia whai unga. Ona winga ia, e le mafai ona whaangaloi ina aisea, o te ngata ai, a langona sa me whai mai saoa. E le taitai a whaalo o losa ki tala peka. E whai mai saoa. A o whala tai mea siasia tu ele au whainga luenga ile maota o peka. E le ma whaina o esel au whainga luenga. A wata pena e peka se leni mo le au whainga luenga. O na winga na ele ngata o na tausi a inga leo tau whaafonga ia. A tausi fo i au na le atua. Tātou talo i le atua. E eise aso. E eise taimi. E eise i tūla, tātou toi whai loa i ai male, tina ia peka, pe a o le aso e fio mai ai leli, i le suafo Yesu. Amen. Ia se mai sa mene, i le tua mole maua rau whinga ruenga nei tai au. Ia, mole atu le ngang whaftai tere lava i le. Sunga le whawhenga ia sala, ia mole mau mātango fie, ia wafo le whawhenga ia le tina, ia matono fo i o lana e kālesia, ia sa au na mai ai, ia au le taimi a o maua le malosi, mole le ngang whaataifa, moni e tere le tua, ia i lau sunga le whawhenga. O te roa la whaanga solo le tātou porkalame, o le awhenga i tātou ma le tātou tusi whaitau, ia mo le tātou whiau, ia o le nei tai au. Leo le i whea ngai tātou ma le whaitawina o nā whionga paia, ia le apuno mai o tō wau, o le au whaia talo le whaitawina, ia o a whionga le atua nei, i le nei tai au. Lo mātou tamai o lo whio mai le langi, ia vi ia lava la ua whio e whawavau lava. O le amatou sauni e tatala ia ua fionga o le whale te oa la ufio. O lo iai le upo le ola. Te au mai amo i mātou le neita e au. Mātou te ole lea ma wala aua nganga saia fio mai. Ina ia ma whaio na fisosoani le lātou whaitau ma le mātou whalongo. Ina ia o mātou whaitau ma le manido, mātou whaitau ma le tutoa. Ia o mātou i loa le ia le tāua o upo lo nā tia ia ua fionga. E wha tō matau ina ai le soifua mo le mātou wola. O na o taimi ua mātou iai i le nei aso le ia le mātou o tua. Wha manuia mai le whaitawina o ua fionga. Wha manuia la o auna le atu la i walo finangalo. I lo lava suafa Yesu Keriso. Amen. O se tusi ua whiriwhiria e rana au le ala mai ai se whiau mo i tātou le nei tai au. Tusi ar whenga inga fau le tusi mo mua le te salonia lo mta upu e wha. Mo mua le te salonia lo mta upu e wha. A o lona whai upu e sifuru maritoru. Se ia wha ngata mai le whai upu e sifuru marivalu po o lona toi whai upu. Mo mora te salonia lo mtau pui wha, la tātou whaitau whaatasi le whai upu e sifuru maritolu, se iau wha ngata mai i rona toi whai upu. O le whaitawina o a fionga, le soa wharitama le alo ma le ngang paia, ina nei tai au. O te loto ina iau tau iloa le au soe, i le mata upu i eo Moimoi. I le rei au tau wha noa noa pe o isi e le ai so la tau wha Moimoi.
Awa fai tātou te talitonu wa maliu Yesu matoe tu mai. E whapea foi ona au maia e rea tua whātasi maia o e momoe ona o Yesu. Mātou te whai atu foi le nei mea i a tau le a fionga le li. O i tātou e ola mātotoe pe a fio mai le li. Tātou te re mua i e o momoe. A waia fia ifo mai le langi le li lava, ma le alanga, ma le leo le angel sidi, ma le pua le atua, e mua foi o na toe tutu mai o e oti o ia ke wiso. O na whafua se i leo na vea i le o i tātou e ola matutoe, a tasi mai lātou i ao ina ia whetai ai ma le ri i le vāni munimo. O na tātou whātasi pe alawa lea ma le ri. O le nei, ia o tau fe wha ma whana i nei upu. Pamaria mai le tua, i le whaitawina o ana fionga i le nei tai au. O le awinoa whaatonera atu i nā tuloa i la nau auna, ia mo le whi au o le nei aso whaatai. E o te roa nei tu la o le a le toi whawhiro i ar tātou au fia nei tu la o mai a fwele tu la ngai whawhiro i ar tātou whapotonga nei vai ngore asu au te whape atu ai le swafa man maro Yesu ke wiso te whape atu ai le tātou whapotonga nei asu i a tārofa lava te loa o se Maftanga nei tu la ua tātou wale toi pōsi lilo. Ia ona wale wala upa ia tātou tina ia Iokapeta Iole. Ai pe wale tātou tusi whaitau sa tātou whaitau ina nei tai au. Ai awa nei tātou whanua nua pe o si tangata wale se wha Moimoi. Ai ia tātou talitonu pe o tātou talitonu ule maliu ma le toi tua Yesu ke wiso. Whamai e whape nā fo i le taimi, e iai le tae au wha aru, e toi tu wai tātou tina ia Iokapeta. Te roa, e māsani a au na iei se pesi whaptoa le e kāresia, ia au te manao e tātou langina whātasi le vi inga rea, o le aso le ali, o te roa se pesi māsani uma i tātou, te wara watu tātou maftanga ia ore a tātou langi ina whātasi lea vi inga ia awale tātou te tala ina whea au mo i tātou le nei aso lea ri. Aso lea ri, tasi lua. Ore ani uana tamai potato saunia Tani Yesu oia oretu uana tauna moni mawhabaoni le upu o le neivi inga sa mātou langina. O le aso o le ali o le nātai au wha aru e te toe a whio whaarua mai.
Ma mātou tari tonu o mātou loto, ma mātou wha moe wa lata lava. Ona e toi a fio mai. Ma o se fesili mo mātou o lo mātou mafuta. Po ua e mātou sauni i le nata e au wha aru. Ia veare nei pese o se wheau e toi wha manatu ia tei mātou. Au mātou maua le ola ma mārosi. Ina ia tā pena i mātou tai toa tasi. I le toi e fio wharua mai. Our gracious Lord, our eternal loving God, as you see from heavens above, your servant has stood before your people. Although I am unworthy and I'm a sinner, Lord, Father, I pray at this very moment that you may heal my flesh. May the power of the Holy Spirit be the mouthpiece of today's message. Message of hope, message of salvation, to comfort the hearts and soul of the family who are mourning. And as your scripture says, that blessed are those who are mourning, for they will be comforted. So, Father God, we pray at this moment, the word that you have given to bestow upon each and every one of us, Lord, that we may equip your word to empower us, to strengthen us, that we know that there is that day that you return. Leo te taro lea te mā, o lotu, la i lau au auna e vai marwhatau waa. Aia nā tialo nei tangata vai mare angasara. Aia vere angang pa ia e ave ina whiau, ina mawhai o na ngoto iwhi o Latu whinangaru mātou lotu. Langona ai le wha mārosi ma le whananga ta mā, a wao oe le atua moni, e te soifua e whavavau lau. O lea mātou taro whaafitai moro whaafonga mai, tu mauperovi inga, nei se iod whavavau lau. Amen. Can we all say amen? E o te loa o whiau le nei aso, o te loa o lo filongi o tātou mawhtanga le nei aso. O le au tau mawhaila e alu umalenga ngana i lua. Ina ia manino mamala malama le whanau a Iokapeta, le tā ua le whaolatanga, le wa moe maritina. Ia i loa fo i whanau mare e kare sia, mau tātou malava o tātou mafuta le nei aso. Ia i loa i tātou o Iokapeta nei a oe mautai au. Aore whesiri, poua e sau. Tātou le i loa le mea o le atutupu i le 5 minute lumana. Ma o se maftanga le nei aso e toi whamanatu, o se le sona, o se launga. Pei o muri mausa tātou whafonga. May o se mea, it's a place of worship that it's morning, it's better to be here. Why? It's a reflection of life. I loo i mea o aso fia. Ma tātou tari tonu e le ai se tasi e whape nau, ia o mei le aso whape nei. Pau wari wha moe tere o tangata le nei soi fuanga, e nau ta inga o le aso whai poiponga, o aso wha nau, o aso fia. Au le aso nei, e le ai se tasi whape atuai, e nau, ia o le aso nei le o tātou oa. A peo re tusi whaitau sa tātou whaitau ina le nei aso. Whamei awa nei tātou whaanoa e peo se tangata ua le se whaamoe. Aisea, awa peo Yesu na maliu i lunga re sa taro, awa ia toe tū manu malo e whape nā foi o e na hoti ya ke riso, whamei o i la tauna e toe tutu. E mua o na toe tutu i e waoti ya ke riso Yesu. Now these are not my words, but these are the words in the book of Thessalonians that Apostle Paul was saying, blessed who died in Christ. Why? Because when that day that comes back again, it says that those who died in Christ will rise first when he comes. Hear no amen. O te le mana o la o te launga sesi whiau,
Au te manao e launga o le o langa a Iokapeta. Le wa tātou whaafonga i mori mau mai a hinga ngarua o whanau. Ta maa ia pitu. Au le ola le tātou mai tauina o whiau ma mori mauina. O le whiau e tāua o le winga, o le tina, o le alofa ma fia e tapua i atu i le atua. Tau tua, au auna. O te manao la mai tātou mau au tu mo i tātou le nei tai au. O leo mau le tusi a salamu, se rau sfuruonu whaipu e sfurulima. Se tātou whaitau whātasi ei, whaitau. Whamai e sili i le manatu o Iova, oi. Whamai o tangata wa oti, o tangata a mio atua. It says, precious in the sight of the Lord. What is precious in the sight of the Lord? It says, those who will have died the death of the saints. Okay, I do believe that there are many different denominations believes that when there are a person of a passing life in this world, then they have the entitlement of saint. But what I want to emphasize for us this afternoon or this morning is that in order for us to be a saint in the kingdom of God, my brothers and sisters, it's here, it's today. We must be saint today before we enter into the kingdom of God. Ele mawhai o na tātou whapea tuai o tātou o rea mio atua, ai le whai e le whinangaro rea tua. In ora i tātou e mawhai o na sao atu i na mālo le atua, a veo tangata paia, usoe, o le aso, o le ataimi nei, a ve tātou matangata pa ia o le atua. Ai whamai, e siri. E siri le manatu o Iova. O lesi whaupunga o te manao, e whamai e pele. E alofangia. E whatuputupu ae le alofa lo tātou ali whaolo Yesu. Whamai e sili e pele Iova. Ie waoti o tangata a mio atua. Ma o te mauti noa ma o te tari tonu, o le tasi rea tangata, o le tangata pa ia. E rei sato amen. O le fesiri. E whape whea o na a vea Iokapeta ma nisi o tangata le neso fuang, a vea ma tangata pa ia. Usoe e re whape tātou fie ma whaia tuina nau le neso fuanga, ai o ko meki a tātou i le langi ma reo le whawau le ai. There are some requirements that we must go through in order for us to be in the kingdom of God. So we truly believe that Mother Iokapeta has been rested as a saint. Au rea tātou wahi tātou auture nei tae au wheau. O le autu e whapea mo tātou wheau. O le oti o tangata pa ia e sili ia Iova. O le oti o tangata pa ia, ea, o tangata e whaia le whinangaro rea tua, o tangata o ola i ola whapa ia ina, o i la tauia a ho mai le wala au o le oti, whamai e sili ese, e pele ina rea tua i tangata pa ia, o wala au i le oti. May the death of the saints are precious to the Lord. You know, as we all know, young generation, when you see this word of precious, it means it's a high value. It's a worth, high value and high worth of an object. So can you just bring in a more closer sense into our mind that it says precious unto the Lord, the sight of the Lord. What is precious in the sight of the Lord? It says those who are in death of the saints. So we're going to continue on with our today's message. But may I say, hai taua te rere si le whanga Iova, e o te hei tangata e whamaoni. What is the importance? Why does the Lord values the death of the saints?
sei tātou vai ifo tātou mau, sei tātou whaitau ifo whaitau. Hello. It says, as for the saints who are on the earth. In other words, o le tau tala oai, ile nei lararangi, o lewa tātou ola masoifua. Ea, whamei o tangata pa ia o iahi lawa i le lararangi, e sili ona lelei. Ona o loo ia te ia, loo fia lava. You know, it says, for the saints of the earth, they are excellent ones. This is the people who are above average, those who've been crucified with Christ. It says, therefore, I don't live, but Jesus Christ lives in me. So it says, tangata ua whapayaina, tangata, those who've been sanctified, and another word of sanctified is those who've been set apart. Those who are different to the people of the world. Amen. Ore tāua re vaenga re ore tātou whaasolo. E whape whiao na avea Iokapeta ma tangata pa ia. O leo maro lo Iokapeta. Ore aso, ele mawhai e Iokapeta whaalongo lo leo. Ele mawhai e Iokapeta e whaalongo le whiao leo tātou whaafonga le nei aso. Aure whesiri, o ai le whiao patino moa. Mo oi maa. Mo tangata o lo ola. Ma soifua le nei soifua. Amu ia Iokapeta lewa maroro. E tau e tuspa ia ore oti, ore moe. Whaftaila i rea tua. Lewa tātou wa aire mea leo tupu le nei soifuanga. Wa pupo ulava, ma wa saa lava di taimi. E toi a fio mai tātou matai o le lang. Mea rau tofai atu la, Iokapeta la, nao sina moe. Nao sina moe lava, e o lata e a whaaru, e ilia le pūma le leo tele a le angelu a rea tua, whamai o e na oti yake riso, o i la tauna, e mua ona tutu. Whamai rea le vaeng whape whiao na vea Iokapeta. O rea tātou au maia i mauia, sei tātou whaitau wifo, whaipu e fitu e wheso mua whaitau. O re maure re whamatara mai ai. E a mata tātou tangata ngasara, ia manatua, whamei ua ngasara tangata o malava, ma wale o mai levi inga mai rea tua. O le sala, o le whasalanga o le angasala. O le totongi o le angasala, o le oti. So in order for us to be a saint, first of all, we've got to acknowledge the redemption that God has given to us through his son, Jesus Christ. So in order to be us in the saint, the salvation. O le whaoratanga. O le whaoratanga na tari tonu ia Iokapeta ia Yesu, wa avea Yesu ma le ali whaola. E tari tonu lewa moe ma le mautinoa. E iai le tae au, e toi tu wai Iokapeta, mai lona ali whaola o Yesu ke wiso. O le ekaresia, e le mawhai e le ekaresia toi tu ia Iokapeta. E le mawhai e le au whaingaruenga, le au whaife au se tu lou lava. E le mawhai o na whai se siwaenga o le ngaruenga. A o le mauti noa ma le whaatua tua le ia Iokapeta. O le whaolatanga na whaatauina i le tino ma le toto o le ali whaole Yesu ke wisu i lunga o le sātau. So what I'm trying to say here, if there's anyone that thinks that you don't need to come to church, and you think that you have your own self-righteous and your self-effort that is enough to be in the kingdom of God, I'm telling you now, it's not enough. In order for us to be in the kingdom of God, we must be unclothed in the righteousness of Jesus Christ. Not our righteous. Because we fall many times. We sin many times. And that's why David said, I was born in my mother's womb with iniquity.
But because of the blood of Jesus Christ is the blood that clothes us to be a righteousness. Can we all say amen? Whasoronga tātou mau whamunbori. Ua mawa lima whaipu mua. O le nei ua taua meo tonu ina I tātou ilea. I le whātua tua. So the mere o te manao e share mo I tātou Iokapeta. The question is, how did she become a saint? E whape wheo nā vea o Iokapeta o ta ngata paia. Mua, ye loa le whaotanga. Ye loa ma mauti noa. E tere te ngata e loa, ai le tari tonu ai. Tari tonu e le whaoratanga ua umana tāpena ina mo I tātou. Ai whai mai le tusi a Roma. A wā, ua ta ua meo tonu ina I tātou. I le whatuatua. O lona winga, o le whatuatua o oe mau, e ta ua meo tonu ina I tātou. A whaila e oti li tātou whatuatua. U soe, e le mwhaiona mau e tātou le nei whamanuianga o le whamio tonu a Yesu Keriso. So in order for us to be enclosed in the righteousness of Jesus Christ, my brothers and sisters, it says, therefore being justified by faith. O le mafuanga na whamaile tusi le lesi vahengo o le mau, o lea ua le leia ma le atua, ona o le alu pelu o Yesu Keriso. Lua la le vahenga rea, o le tau a meo tōni ina ona tātou whatuatua, o le whatuatua la ia Iokapeta, ua mafua ai, ua moe man mautinoa, o lo iai le taimi e toi tu wai. Lesi mau whamon se tātou whaitau iai. Made to the church of God which is in Corinth, to those who are what? To those who are. I want us to work together so we understand what this scripture is talking about. It says to those in the church in Corinth, to those who are sanctified. O le tusi wha Samoa, e whai mai o le whapaia ina. A le tusi pa I wha Peritania, e wha mamawhaina le vaenga rea, o le sanctified. O le aluinga o le upule o le sanctified. O le tu ese. Be set apart. So in order for us to be, or Iokapeta to be a saint of God, not only that you believe in Jesus Christ, He is the Messiah, the anointed one, the one who paid our debt. And it says that she had that faith in Son Jesus Christ. And therefore, what we just read, she is being sanctified in Christ Jesus. Tu ese. Yo te roi tātou sa mua mo tātou au taru. A o mai tonu aso tapua inga. E o sana hallelujah, amen, praise the Lord. But when it comes to the 5 days of the week, it's totally different character at workplace. All of a sudden you want to mingle with the people outside in the world. All of a sudden we don't want to be different. But did you know that if you are paid by the blood of Jesus Christ, you are different? Because the Bible says you are sanctified. You've been set apart. You are different than any other people in the world. Aisia. O lo iai le whamanuianga rea tua ia te oe. O le mala malama. O le oa o le langi. O le whaoratanga. Tāua rea o tātou whaore nei aso. Iokapeta. Whape wheo nā veo ia. Tangata pa ia. Tali tonu I le alo o Yesu Keriso. Whaoratanga wa umuna tāpena ina. Wa tāua meo tonu ina Iokapeta. Aisea, lona whatuotua ia Yesu. O lona whatuotua ia Yesu la, wa avea o tangata ese, o tangata ua whapaia ina. Tamanao maila le si vaenga mudmuri e tāua I tangata. Pa ia, se tātou whaitau ifo, tātou mau le vitiko iwa, They speak in all the congregation of the children of Israel,
It says, and say to them, ye shall be holy. Why do you have to be holy? Because for the Lord thy God is holy. E te oe le nei mau. E te tari tonu le nei mau le sa tatu whaitauina. E pa ia oe, e pa ia au. Aisea, awa e pa ia le atu le tatu tapu ai ai. E le ai se tasi whapea, e haru whapea, e le ai se tangata e le whapaya ina. E sau il maro le atua. O tangata la ua taua mi o tonu ina. O tangata pa ia, the saints. Those who have faith. Those who have been sanctified. But also the Bible says they are the holy ones. The reason why they're holy is because God, Jehovah, is holy. Can we all say amen? Okay, I know I can see some heads are going down. Please lift it back up. Because I know our sermon's almost finished, but it's just a word of hope. Even if you have forgotten the whole message today, but I want you guys to understand, do not forget, if we all love Iokapeta, the only way that we can see her again is to be a saint. Just like how she's resting now, to be a saint. E whape nā fōi mo I tātou. Roa rea lesi vahenga le tātou wheau. Leo tātou I loa manino ma marama. O le asea wale a veo tātou pe o Iokapeta, o tangata pa ia. O le mea mua, ia I loa I tātou whaoratanga, wa tā pena ina I Yesu. O le tātou whatua tua I ai, e tau ami o tonu ina I tātou, o leo wale leia I tātou mare atua. Aisea, lo nā alu pero Yesu Kiriso. O na whamei le si vahenga le tātou mausa tātou whaitau ina. Ia whapa ia ina o fwoi o tau. O tau tangata pa ia. E whapa ia ina o tau. A whamele tu sipa ia whaperetania. You have been sanctified. You have been set apart. A ele ngatere o tau tangata pa ia. E pa ia o tau. Sacred, holy. Aisea, awa e pa ia re atu re tātou tapuai. A whaila tātou mauan me ia. O le fesiri la, o le hale ngaruenga e tangata pa ia, e ao o na whai. Ao maua le ola ma le marosi. What are the works of the saints they must do to fulfill their works while they have the life of breath, the breath of life? So in order for us to, the works and the duties that we must do for the saints, we're going to look at the first point. Can we please read? Ka mai e tāla I nā hatu foi le tala lei o le mālo I le hatu lau uma. E whai ma mori mau. O le fesili, o le ale ngaruenga o le tangata pa ia, e ao o na whai. O le mea mua, ia I loa le tala le lei. Ai loa le tala le lei, tā lai le whingaro o le atua. Ia lewa tātou mai tauina le muri maua a uso matua ngane ma le ainga ngalua. Whamei e la hau ngā Iokapeta I le lātou ainga. Se mei tātou amen. O I e tau mai ai, e whai foi le wahenga a peta. Orea, ave ina o le tare le lei. Ave ina o le wheau. Giving the message of hope, giving the gospel. What is the gospel? Is the good news. What is the good news? The good news about our Lord Jesus Christ. That is the good news. But preaching about the church or any organization, my brothers and sisters, that's not a good news. This is the quote that I always say to my church. Preach the gospel, but don't preach the gossip. Always preach the gospel of Jesus Christ, but stop gossiping. Can we all say amen? O le tāleni nā tātou aia tangata. O le whiwhia o le gossip.
Au tātou o lo i eipe o le tangata pa ia, iei loe tātou e leo le gospel, gossip, or the gospel of Jesus Christ that we must share to our brothers and sisters. Now that is the work of a saint. A work of a saint, they must know the gospel of Jesus Christ. Look what it says in the book of Revelation. Whalinga suru whawhai poe ono. Na au I loa foi le tasi a ngeru ua lele atu, tau loto a inga o le langi. Ua ia te ia le tala le lei e whaavavau. Usoe e le ai sesi tala le lei tu atu. Whamai o le tala le lei, the everlasting gospel. O le tala le lei lea, na ave ai Iokapeta. Teimi na hola ma soifua le nei soifuanga. Wala uina, whaafonga le whiau, o le ar whiau. Wa nao Yesu e whao le ina i tangata. E le whao le ina I se lotu o tō whinga foi. Usoe e iei foi tangata e pele tele latu tō whinga. Ai le pele whaile whina ngaro Yesu. Usoe e le ola se tō whinga. E le ola I se whaiwhe au. Ai te ola I le swafa o Yesu Keriso. O le mafuanga na le iei le angeru mua I le tusi le atu whaitauina. Whamai wa lele atu le angeru. Tau loto inga o le lalolangi. Whamai wa ia te ia le tale le lei. As he was flying in the midst of heaven, having the everlasting gospel to be preached on those who dwell on the earth, every nation and tongues and kindreds. And it says with a loud voice, in verse 7, it says, fear God and give him glory, for the hour of the judgment has come. Whamai le whai pōlona fitu so ai. Whamai wa ia langa male leo tele, ia o tau mata tau I le atua, ma avatu ia te ia revi inga aisea, wa o mai le tu waso o lana faa masinonga. So, what I'm trying to say here, my brothers and sisters, what it says in the book of Hebrews, after in this life, it says you only have one life. And the book of Hebrews says, when life comes to an end, when death comes, it says, followed by the judgment. Okay, we're going to continue on so we understand. What if I hang more to manau e loa? O le hare vahenga mua, e ao o na whaia tangata pa ia peo Iokapeta na ora ma soifuai. Mea mua, o le tala lei, e ao na iloa. E ao na iloa, e te tali ina, o na halea, o na e tā lai ai lea, the good news, o le tala lei, mo isi tangata, e le mawhaiuna whaafonga, pe whaalungolongo, I le tala lei. Vahenga lona lua, Sei tātou whaitau wifo, whaitau. O le mea rewa mai rea ngeru mua. Whamei o tau wifo le, lai whaile langa. Fear God and give him glory, for the hour of judgment has come. So what I'm trying to say here, my brothers and sisters, did you know the judgment of God is still going this very moment? O rewa maliu, o rewa moe, Iokapeta. Ma o te tali tonu, e ei foi le taimi, o lewa o tu atu le swafa Iokapeta, I luma o le whamasinonga a le atua. Aisia, na le hawhio mai Yesu, na le avatu ale taui. I know there's other different doctrines saying that the judgment will happen when Jesus comes. No. The scripture says in the book of Hebrews, followed by death is judgment. So o har whamasinonga. And then the Bible says in the book of Revelation, it says God will come again, and he said he will bring the reward according to your works onto this world. So le mea reo te manao e mai, o le tāua, o le ola se tangata ola whapaiaina, ola I se o langa, wa e paia.
E sau ala whamini sinonga, e te vai atu, ai, le ai. E o le tangata pa ia. Tusi ale tusi o le ola, amen. Tangata whai el fina ngaro le atua. I want you guys to understand, my brothers and sisters, to be a saint, you must align with God. O le ala winga o le align, o lona winga, ia sa o le lei. O le leina sa o le lei, vase sa o. I luma o le sele whanga o le atu, o le ala winga, ia e a mio pei o Yesu. Wa e tanu mia rau tangata tuai. Wa e tanu mia rau tangata whale tonu. A wa e toi tu pei o le toi tu o Yesu. Whaia le whina ngaro le atua. Pa ia o tau ifo le na whaia. Tamana o so o tatou maulea whamon pa ia o na tō fia mo tangata ia tasi o lata uoti. O e muli muli ane o rea. O le whamasinonga, and it's appointed for life, for men to die once. But it says, but after the life, when the death comes, it says, followed by the judgment. And you wonder why the scripture says in the first angel, it says, fear God, give him glory, and for the hour of judgment has come. And in the following line, it says, worship him. Worship him. O rea tātou whāsoro pēr, o le vahenga lona lua, o le ngaruenga o tangata pa ia i le neisoi fuanga, e le ngata i loa le tale leima tālai, ma i lesi vahenga lona lua, i e tausi le mea moni. Tausi le upumoni a Yesu. O le fesili, o le ale upumoni, se tātou vai ifo, mua o le fetalainga Yesu, Ioane sulfafa i pue ono, o le fetalainga Yesu o au nei o le ala male upumoni. The words of Jesus says, I am the way and the truth. So to be a saint, not only to know, understanding the gospel of Jesus and also to preach unto all nations, but also understanding and to keep the truth. So we see what is the truth. The first point in John 14 verse 6, it says, I am the way, the truth, and the life. O le upumoni la, le au fia le nei taeau, o le mea mumua, o le upumoni o Yesu. O Yesu ke riso, o ia o le upumoni. Lona lua, Whamaire le maure a vaenga lona lua. Ioane sfurfitu, whaipo sfurfitu. Whamaia e whapa iaina i lātou u lau upumoni. O lau a fionga o le upumoni lea. E lea i a sesitu si le neisoi fuanga. Au le a fionga a Iova, o le a fionga le atua, o le upumoni lea. E leo se sesitu si a le taritonunga. Au le tusi pa ia. Whamai o Yesu o le upumoni, o le tuspa ia, o le awhionga pa ia o le atua, o le upumoni. A le si vahenga lona tonu. Salamo, salau sfuru iwa. Whai pue salau whaharua. Sei tātu whai tauina. O lau ami o tonu, o le ami o tonu e whawa vau lea. Your righteous is an everlasting righteous. And it says, thy law is thy truth. O lau tu la fono, o le mea moni lea. Se uwha pēr nisi o tātu wau fia ia. Vai la le la sasa mai le tu la fono. Usoi e leo se tu la fono se karesia. A rea fionga pa ia rea tua reo whamai. O le ola tangata pa ia. E i loa whaira ngaru wenga o le tare lei tā la i whina ngaru rea tua. A ia e tausi mea moni. O le hara mea moni. Ia e tausi ia Yesu ke riso. Tausi mai e i loa mea moni o le awhionga pa ia rea tua. Ma lesi vahenga muni muni. O le tu la fono a rea tua. Can we all say amen? Your righteousness is our everlasting righteousness, but your law, Lord, is the truth. Ia lewa tātu I loa. O le sāpati, le tausiai, le tina ia Iokapeta.
Nā tātou mau mai tauina, ma whaafonga. Ia o le lotu a le asfitu ia ma latu aso asto nai. Usoe, e leo se aso o se ekarisia. O le aso o le atua. Mai ar fofoanga. E o mai le aso, e tu mau le whailonga le atua o le sa pati. O le sa pati la le atua, e te iloa la, i le tusia e se kelu, whamei o le sa pati, ia iloa o le whailonga. It's a sign. E se kelu luas, sfuru lua ma le luas furu. O nae whamatala mai ei, whamei, o le whailonga e le atua, i loa whanaua le atua, e vau le atua malona nuu, whamei o le sa pati o le whailonga. E whailonga. Usoe, o tangata pa ia, e tausi le mea moni. E tausi le whetalenga Yesu, e tausi le mea le whaimailutus pa ia, e tausi fo mani tu la fono. O le mea o te manawa shea mo i tātou, e o foi tangata rea sufitu, e ia tangata rea sufitu, e le sao il maro le tua. Aisea, nā le tau lotu a le tu la fono wha, a e ngalo isi tu la fono e iwa. Can we all say amen? We are so saying, yeah, remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days that we shall labor, but on the 7th day, then no one shall do any work. Okay, for those who observe the Sabbath day, what about the other 9 commandments? Do you observe those other 9 commandments? Can we all say amen? O le sāpati, e leo se sāpati o le kāresia o le asfitu, o le kāresia. What's sau ane anafi? Au le aso fitu o le whailonga rea tua, na fuafua mai a le amatanga. Na whaia le atua le langi ma le laruranga. Awha mai ina wa o la le aso fitu, tolu mea na whaia le atua. Na ia marolo, na ia whamanuia, na ia whapaiaina. Again, this word comes up again, whapaiaina. 3 things that God has done on the 7th day that he did not do every other 6 days of the week. What did he do on the 7th day? That he rested, he blessed, and he sanctified. Remember, what does sanctify means? Set apart. So in order for us to be holy, we have to be set apart of the world. But guess what? Even God did in his creation that he sanctified one day for his people to come together to worship the Creator. E te whai tau le tusia ki nese mata upu e lua, o nā e tau mai ai le aso fitu na whai e le tua. O le mea tau ai, lewa maroro, lewa tātou whaafonga, na ola mai le e kālesia me tisi. O rau tamā, sa ola mai le e kālesia e whakasa. O rau tina, sa ola mai le kataniko. A ese le tāhua re tusi pa ia re tusi a whata o tu whamai. O le malama lama e tupu pea pe o le la, se i tu tonu o le la. So that is just like the gospel and the truth. It keeps showing whawtai. O lewa tātu i loa, tau sanga. Na tau nua ile tare lei i Samoa i Sapari. Ai usoe, pau har teminan na i loa mamara malama ai. Nisi o tātou ta mama tua a. But as the years go by, e tupu pea, le malama lama o le tare le lei o Yesu Keriso. Me reo te manao mai e tau, o le ngaruenga o tangata pa ia, le ua moe ma Iokapeta. Na ia ta lai le tale lei, na ia tausien mea muni, e include ai lea le tūlāwhono. A le vahanga muri mo le tātou whai au. Se tātou whai tau ifo tātou mau, whaalinga sifuru whawhai po sifuru rua, whai tau. It says, here are the patience of the saints.
Here are the patience of the saints. They've given their life to God, who align their life with God's will. Those who crucified with Jesus Christ. Those who buried their old person, their old character, and they resurrected at the lifestyle of Jesus Christ. It says patience are those are the saints. Because they keep the commandments of God, but also the faith in Jesus Christ. Now, this is what's a big blessing. Those who have been qualified to be the saint of God. And you wonder why the scripture says in the book of Psalms, in the very beginning of our sermon, it says that precious in the sight of the Lord in the death of the saints. Ai sea e precious ai, ya Iova, le oti ma le mali o tangata pa ia, ona o Latu o langa na whai I le nei soifuang. And that's the reason why the Iokapeta, even though she sleeps, even though she cannot hear me, but I tell you, in the presence of God, it's precious. Ole matua sili lava. Ole matua peleina. I luma lofo ai li o rea tua o tangata paia. Le lave ai Iokapeta. Ona whamele ere vai o murmure tatu whiau. E ngata ia e ta lai le tale le lei. Ia e tausin mea moni Yesu, tuspa ia, mare tu rafono. A whamaile na vai ngolu le mulimuli. Ia e tu mau se ia o I le ngatang. Po le ar me sa mua ia te oi mau. Po le oti, po le toia fio mai o Yesu tatu matai. A ia e tu mau. E isi tangata kerisiano, na le urufafua ngaro atoa. My brothers and sisters, to be a follower of Jesus Christ, it's a part-time. That's why Jesus says, if you want to follow me, deny yourself first. Deny yourself, carry that cross, and you follow me daily. E le whamaile tuspa ia ai tingaina maroro le ai. The journey to the kingdom of God, it's narrow. Mena whamele tuspa ia, o le ala I le langi, e wā piapi, le ala. Aisha, a wai toi titi foi tangata, e ui le ala leo le wā piapi. Tangata pa ia, tangata e whaire whina ngaru, tangata e whātua tua, ma tangata e tu mau se ia o I le ngataanga. Mena e te whaitau ina re launga o Yesu, au share ma le au so. E share le whailonga le toia whiu mai o Yesu. E le mata apu e luas fur wha, mata e le tusi lea a mātayu. Ar whamai le whaipu e sfuru tonu, o I lātou uma e tu mau se iao o ngataanga, whamai e whao la ina I lātou. Those who endure to the end will be saved. So don't endure for a little while. Don't endure for a little season. But endure till the end. Whether it's death that comes first or the second coming of Jesus Christ. But endure until the Master says to you, you good and faithful servant. You've been faithful to me very little. Enter into the joy of the kingdom. Wana whamai leo le tātou mau. Whamai o le mere nei o tau on sai le au pa ia. O le mere nei wa iei le tausi pola inga mara whātua ia Yesu. Pai po e sfutonu. Whai sei tātou whaitau. Mau muni muli whaitau. E o whamaira tusi. O le mea wa iei le ono sai pa ia. O tangata e ono sai. O le au pa ia. Tausi le tūra whonu. Ma iei le whātua tua ia Yesu.
Ai o mai la le vala a o mai le vala aua le atua. O ta ngata e whai fina ngaru. Whai mai le whai po suru tonu. Ia o e waoti. Ai waoti i le ri. Those, blessed are those who are dead, but they die in the Lord. Ua lato woti i le ri. O mai le wana awa le oti o le tu maua i le whina ngaro le atua. O mai le wana awa le atua, tausi ar mea moni. O mai le wana awa le atua o le tangata e paia. Aisia, e loa le tangata e paia, awa e loa e paia le atua le tātou tapua iai. He is holy. God is holy. Therefore, we must be holy. Oh, mai le wana awa, for my blessed are those who are dead, because they die in the Lord. For my le si vahenga, for my e a mata ona nei ona po, o lea lava, ua feta lai mai au le anganga. Ina ua loto a lato maro lo i lato ngaruenga, ti ngā. For my o maro lo mai lato ngaruenga ti ngā. Toi fo ila tato mau au tu, o le mafua angana, for my le atua, e sili sili, i tangata pa ia, e oti. E pele i luma o le atua. Precious are those in the sight of the Lord who died of the saints, the death of the saints. Why? Their hard labor and their hard work they have done on this world. Ngaruenga ti ngā na whaiatina. A wha mai ua mālo lo mai lona tinga. A me tā ua wha mai lele si vaenga. Ai toe muli mai o ngaruenga lelei. E maa wai nisi o muri mau. Ma o se wheau na mo i tātou le nei au fia a inga ngalua. Wha noa wha wau. Awa nei tātou ngaru. A whai tātou fia toe whailoa i maritina ia Iokapeta. Ia veo tātou peo Iokapeta o le tangata pa ia. Aisea, o mena i sili luma no whaari o le tātou matai o le lang. O i lātou ola tangata pa ia, e ola tautua, whai le whinangaro Yesu. For me lea tātou au tū o tātou wheau. I want to bring this, just a little quote. God has prepared heaven for everyone, but not everyone is prepared for heaven. Wa umana tā pena hina rea tua le langi ma le ola he whāwau. Ar meo se whanua nuanga, e leo tā pena umatangata mo le mālo le tu. God has prepared for heaven, for me and you, for everyone. Mo i tātou uma. Ai panga, not everyone is prepared for heaven. Ma o se wheau e toe lui ai o toi soifua ma lou nei ola. Tātou ola i se o langa whapa ia ina. Ia veo tātou o tangata pa ia. Whaia le whina ngaru rea tua. Ina ia tā pena i tātou, tā pena i tātou ainga. Mo le mālo wa tau lata mai o le langi ma le ola e whawawau. O le au tū tātou wheau. O le oti o tangata pa ia. E sili ia Iova. Amen. Tātou au fia nei vai ngore aso se ia whaiua. Onar fia whiau se e ranga whare o tere se amene. E le manato reua mapu le tua sivi ia whaiva o manusina. Ne sa tofu ia au mamau ma au loto. O upo foi e whai le whare manono whai mai ua tui langire ranga alia le tamalo tama whai ngā. Manato e whapenare nei tai au. Le ua siri ofe al tautai li wha tautai ngā rana au auna.
Le sa fitai tunga wale folfolaina ma le lufilufina o le finangalo pa ia o le atua. Le au atu waile malu nei le upu fa uina o le atua. Ina ia tafe atu ma sasala ma pua ina atu le manongi o le fa tua. Le manongi o le fa mafanfananga o le fa maisenga. Ai maise o le toto ifo I ai o finangalo ma fa moimoi. Yo tau tātou taitua tasi. E iai lo tātou wha moimoi talato le oti. I le nātai au I le langi ma le ola e wha vavau. Na I leo le manato leo a tongi pātau le ave le filangalo le atua yo tau filangalo. Le whi au filifilia le atua ia tātou na lafo I le atua le nei tai au. Ina ia mawhai o na iai lo nā nganga pa ia. Whalau tele yo tau filangalo mo tātou loto taitua tasi. Le filangalo le atua na ia tāpena ma saunia pe lavo na saunoa la na wauna o leo toi au ngā ia le tina ia peka le nei tai au ia au au ngā mo oi mau tāpena ma saunia I tātou ia I le nāwha moimoi le langi ma leo la e whāwau mori le ngang whāwtai tere la na wauna sunga ia pasta sua wai upu sua ia tu sai o le ufora le nei tai au whāmanuia tere le atua ia I lau sunga le whawhengainga I le tino siri la le nganga. Ai le whai wina le tātou sauninga I eisi vaenga lea wha umaina I tātou ia mo le tātou slide show ia o tūlanga māsani tātou te toe tangtanga I ai foi ia I so tātou tina e ala iata whangaina I lunga no tātou mana tunato I teimia o tātou maua ia le mafutanga ma ia. A mai ale tātou slide show lea ia ona e le wha iwa I tonu nei le malu le tātou sauninga ia ai wha iu I lona oli o le sanga le tu mau ia le nai tu tonu le tātou puritini le tātou address ia I lo wava mo lo wha loalo wha aftai. Monga Samolia Italo Sanga Sano Nofo Fata Sile Neolanga Aole Me Uavala Au Ina Oe Ovalota Uale Ole Mamo Tali Uavala awina E oele tupu ile langi Ola upenina O oela upele tasi Fai mai Paulo le kerisiano Pa amaoni Faatinga ina pua ngase iyo o ile oti No fo itu unga mau o chacho tino e oli oli Feta wile langi olo oya ilo chanu umoni Oh soe Foi a chumaletani Bana tua Aingolo fatali Uvala oina E oele tupu ile langi
la upeletasi, o la upenina, o la upeletasi. I would like to dedicate this song to anyone who has lost somebody close to them, whether it was a family member or a close friend. I feel your pain, I know it's hard, but to all my loved ones who have passed on, I want y'all to know you will forever be in my heart till my dying day. The memories of a lifetime together are more precious than many diamonds or pearls. The times we've had to share together ain't worth having all the money in the world. But now you're gone, but your presence will be a memory forevermore. And that's when I'm near you, and that's how I know it's so hard facing life with the loss of someone you love. The feeling of the pain is unbearable. It hurts so deeply within your heart and soul. How can I face another day with the thought of knowing you're not around? In my heart is where your love will be found till my dying day. The family will never forget what a blessing you've been to us on this earth. The time has come to go on your journey, for you to live your life in a better world, in a place where the trials of life will worry you no more. And that's when I realize and try to let go. It's so hard facing life with the loss of someone you love. The feeling of the pain is unbearable. It hurts so deeply within your heart and soul. How can I face another day with the thought of knowing you're not around? In my heart is where your love will be found till my dying day. Sai mai a ware wha mai ina ia tūranga uma ia o toe sauninga sa tātou tina i nei vai ngore aso
Ia e talitonunga pe lava no fai atu le taimi o sola e le whaumaina i tonu nei le manu nei tātou sauringa a la tātou wanga i atu i le nofuanga pe o na iai le tātou puritini le na iai ia awa ia pe sauninga ia o le fionga ia seu tātia i runga i lona o le sanga le tu mau ia e wara watu mar whaaralo se tātou tala au tātā mai ia se tātou pese ia e tātou tūlai whātasi runga ia a o tau a watu le sāore tina ia ngā i whafo ia mareu whai ngā ruenga ma tātou anga i tuai ia i lona a i le tūnga mau whaatai. Ia le i toi alala tasi mea i lalo whaamon mole. Ia Danga i rei saurunga le tātou por kalame. Ai whaamone mole, nga o tō tangatanga i mai, ia leo wā wanoa le tina, ia wala ture mar whaaralo i alo ma whanau, mese na iai ngā rua inisa i lātou, e fia whaamawai le tina, ia maua lea wanoa, ia ona tātou tu uai leo le manu nei whaatai. Ia, whanga soro mai tātou, whamun mole. Ia, lewa maua lea wanoa. Mai se fōri tātou e kālesia. Ia, mai e whamawai. Ia, se o tātou tina. Ia, ai rei tui natu, ia, tātou marangatu.
te tukoto mai le nei tunga mau kai o le tusi le au na yo ua ver tunga mau o se maota Paula ai se yo na tai au to ya fio fa mai ai tato matai o na lo wola lo ya ke miso lea lo woti o lo manuia lea au le nei tula au tato yai le saulinga muri po le toi saulinga po le tina ya Iokapeta Iole ia au tato Moimauina le mau tautia o tato matai o le lang ia o lo iai le nufuanga le tumbau e whātaritari nā tai au whāore toi a whiu whānu mai ai. Nā wara uria lana wauna le sunga le whawhengenga ia sala ia o le atatala ina le nei saunga se taru ia o nā matalia i lea tātou saunga biburi atina ia peka. Lo mātou ta mai o le langi. Whāwhtai nei awa noa tofi le mū pa le mātanga whi. Whāwhtai fo i nei aso wa e saunia whapena o na mātou mori mauina ai toi aso la o ona i lunga nei whonga i le ele. E tai mātou te whāwhtai le alo whaola wafi. Ua whapena o na iei se whale mātou te momoia. Ma mātou whātaritari ai le aso e te awhia mai ai. Alo whangia i a sauninga alo o ona i le nei aso. Ina ia whae uina mai manuia. O i le viinga mai whāwhtai i a te oelo mātou. Ia oe le atua le tamao, le atua le alo, le atua le nganga pai. Ei maso uma se ia o i le whaavavau e whaavavau la. Amen. Le tu mau le ola nei o le viinga mua na o le atatala ina e le sauninga ni nei aso. Ai atu tatu tupa puritini, o iai tatu uko tatu pese, le a tatu langi ina whātasi le nei tu la whakatai.
tu mareola. O le whātua mai a te au. E uina ua oti. Ai ola lava ia. Aua e te fefe. Ua o le na mua ma le na muri. O le ola nei lava. Sa oti. Whauta foi. O te ola e whaavavau. E whaavavau lava. Amen. O ia te au le ki o se oli mareoti. Na au whārongo foi le leo mai le langi. Ua whāpea mai ia te au. Ia e tusi. Amu ia e ua oti. O e ua oti o i le ri. E a mata i nei ona pō. O lea lava ua whetalai mai ai le anganga. Ina ua lātou maroro i a lātou ngaruenga ti ngā. O a lātou ngaruenga foi. E muri ia te lātou. Na au whārongo foi i le leo tele mai le langi. Ua whāpea mai. Whāuta. Ua whātasi matangata le whārewhata whai o le atua. E mau foi o ia mai lātou. E whai foi lātou monaru. E ia te i lātou atua lava. O lo lātou atua ia. E solo i sea foi e le atua loi mata umba. I o lātou mata. E le ai foi se toi oti. O se whanoa noa. O se aue. E le ai foi se pua ngā. A ua mawai atu mea mua. A wā fio ifo mai le langi o lea li lava ma le alanga. Ma le pū o lea tua, e mua foi ona toe tutu mai, o e ua oti ia keriso. Ona whāfua sei mai lea ona aveina o i lātou, o e ola matatoe. Whātasi mai lātou i au, ina ia whitai ia i malea li, i le vāni mo nimu, ona tātou whātasi pēr lava, lea malea li. O le nei, ia o tau whe whana, i nei upu. O rea tui nā ifo lalo, i tino tina whamumole. A wae whapei o na whaia le atua. I lona alofa ma le ata mai siri ese. Wa ia whatanga ina ai tātou. Ia tina, ia Iokapeta Iole.
E tō whā file mū ia ke wiso. O lea e tātou e tuina atu ifo I lona tino. Ile ele ele. Ole ele ele. Ile ele ele. Ole lefu lefu. Ile lefu lefu. Ole efu efu. Ile efu efu. Male fa moe mauti noa lelei. E toe tu mai ile tae au fia fia. Ole toe tu ile ola e whawabau. Wa ia ke riso Yesu lo tātou waniku. Ole na tili ua o tātou tino aunga wali. Ile mamalu o lona fio mai. E tusa maremani. Na te mawhai ai. O na whaatoi lau loina o mea umalava. Ia te ia lava. Amen. Pare a tātou langina whaatasi. Tātou toe wheloai. Tua tātou puritini. A wāre whai tātou toi sauninga ia Iokapeta. Lau whaia li tātou talu whai. Lo mātou ta mai o lo a whio mai le langi. Iawi ia lava lau o whio e whawavau lava. O lau o whio na e au mai. O lau o whio fōi e te toe ave sea o mātou tangata i le gana. O e sira mai le nei vaenga o le aso. O mātou lau tutu re rie mo mātou mori mawina. O toe aso se o mātou tina ia Iokapeta Iole lungo le nei fonga e re. O mātou tuina ifo o lona tino mariu i le tunga mau. O le ata ua tuina atu i lona fale le tu mau le rie whai maona. No fuanga le tuma.
e whātautani ai le nā tai au e te whio mai ai. Ano mātou ole lea mo mātou wala au ta mai whamurumoni. E iai le anga le leo lau o whio mai e maru pui pui le rie le nei tunga mau I roa au. Awa mala whale nā tura o matangi o lolonga ma me ono a whāti ai le rie. Aia pui pui a au lau whio. Ia o lava le rie I le nata e au e te whio mai ai ma ta lepe ino tunga mau o e naoti o ia te oi. No lātou tutu manu maro le whawhitai I le awhi o mai o lau. Mātou ole lea mo mātou wala au. Mai e iai pēr lo wanga nganga pa ia le rie ina ia mawhai o na whamaise pēr. Ma whamawhana whana pēr le nganga o lau whio se o mātou ta mai a vai ngawha ma le no whaano. Ao iai pēr le rie I mawhatianga ma whanua noanga ngāre toe sea o mawhtanga ma le tina. Ia iai pēr le whamawhanwhananga lau. Ma ia tō whatuina pēr I o lātou whila ngalo mo mātou loto. O lo iai ro mātou whamoemoi I talatu o le tunga mau. Talatu le otu. O le nā aso e te asio ma iai mai avei mātou whatasi. I le nā whamoemoi le langi ma le ola e whauma. E le ngata ia vai ngawha ma le no whaano. Ai whapea foi nei o mātou a inga ngalua. O wō ma e māsani. Le ngata I leo lau e kāle sia mai mātou uma le ri. A wāua mātou I loa le mātou I unga lava leo le tunga mau. O le oti mātou te a ngai atu iai. Ai tā ua le ria o na o mai le nata e au mai aso mātou te oti ai. A ua mātou wō wa tāpena ina I mātou I le whamoemoi le langi ma le ola e whao. Whamanuia mai la o whio le ria I rungo le nei au whia. Mai mātou uma le ria e whamangalo so mātou whareto. I lou lava suafa Yesu ke wiso. Mo mātou ole, mo mātou wala au, mo mātou whātai ene. Amen. Paia puele. Na sunga le pafengainga, paia le aufenga ruenga. Pape foi paia le kalisia falu fifinga. Wala ko ongo man sa fainga. Paia sa mo poko poko kwa kukinga fa kasia wan ko sa ngingo. Le fionga sa kwa kia. E le kan ko ngunga sunga fafengainga ka ko sa fangua. La molia lo ia kwa se upo le ngai. Ya le fa paia ko le nga falalu. Lalu kelai, aku leo kalau pai ngalu bangan kelai, so ya kan kamu maya kan kalau kusian gaiku, kalau boleh ya falong, dah falong aku nggak, saya berbangan kelai dah sofa, kai. Right. Ya, le tresi la wai. Unit 51, 54, 56. It's unit 54 to 56, Meth Van Street, Mount George. Ia marau whalo alo lava. Ka ko ke anga ia kua. Ia ma apa I for ka nga sapalo saungu. Ia mko akua I le whangua lewa lau inga ko inga. Marau whalo alo lava. Kai.